Modutelo jono jo bontseng bo thubegile go bonagala e ntse e le kotsi e ntseng e solofetswe. Bontse bo ikgatholositswe dingwaga-ngwaga mme seno se baka go utswiwa ga mafaratlhatlha. Baagi ba tletse ketsaetsego jaaka borutelo jono bo ka phatlhoga le go tlhola matlhotlapelo. Metsi a pumpунyegang go tswa mo letlhakoreng le le phanyegileng la borutelo a elela go ya kwa matlong a gaufi. Ha metsi a setse a tswa le mangata a tsena ka mo jarateng wa bona and ka nako ngwe tla kry-a ke lemile mola and then di-fruits tsa ka le di-eng di senyega ka na re itse bothata re nako nngwe gore maybe time gore letamo le ka iragalang re atla ka bontsi. Gaufinyana le foo go tsweletswe ka tiro ya go epa motlhaba go tswa mo kwaring. Rakontraka o ganne go rwala maikarabelo a go phanyega ga borutelo. Yona vele e thusa botlhoko because re na re tlile mo ka ST ka October re kry-ile letamo le ntse lona le senyegile, so batho ba no re ba re bolela bobe ba re ra blasta and then ya re blaste sepe ke excavation mola ditipara le ditsa le shaba ya tsamaya. Le fa go le yalo ba Mmasepala wa Tshwane ba tsweleditse dipatlisiso go tlhotlhomisa gore tiro e tsweletseng kwa kwaring e ka ama jang baagi ba ba gaufi. I have asked for some information and for some investigation to be done into that. I know there have been allegations of blasting in other media reports. I'm not aware of that. From what I've heard on our side, nobody's made mention of blasting because that would be obviously of serious concern. Baagi ba ikwela gore bothati bo tsibogele morero ono ka bonako. Offense Stimo, SABC News, Ga-Rankuwa.